Bia Kamal Andaman Dunishan Kwasnyak Barash Kaya and Wala Kashanga dish Kapai ditch Ron Kina Dangara Wijandan Rubakel. Larin Kona Benu Yakiri Ponin Kona Bialing Wasman and a Balatin Kontin Lat Korodian Kashakon Shakon Kalingba. Gorijan will be maybe New York. Ke Bukori Port me Banajalinka. Man boro itin jana. Kenyam boroj kadwo badanen ger ko kwar keje ka penal. Shikondi alanen sha dollar sha wuch ya kwang sha nung. Ke mission metedi nung ka kwang shora leyone. Ke mission metedi menung ke dollar keje bala kwer ki governor ka penal. Banarach katin konen shurian la tere lok. Dr. Machar Lugan Shaluk Kejuba Ke Freedom All Ban me banajeling. Kenyam chana rai gwaseme gwazedan nika kwer wood commercial kame Jacob dollar gwazedan me bajo kulo kwany rame woye kenyam kang shorale me woye ke kang shorale akuyut commercial kame dollar ko tege diben mishalat eno bakur baje ladre week nasser to take a tactical case strategy in I use januri shalkame Jacob dollar cause gore jeno nene gore jeno baje kula nok eno cha complan eno ka dio je chikon dial video in cha writing dio ye kon dial jek dio je en video mo raje tin kala ra jeno nene kong shora le she politician ke she ran siyasa ka kong shora le she intellectual ke ne ite motisho gwar she ga derwach kong shora le kuja approach andan and there a lot kanetin kon tila jia penal especially nyori ka kuja mo kong shora le mengeja ngeja ni military command kie there order there jetup ano ne de tie kanake kene tie ka joyke dindo kong shora le ci Jacob dollar laden wonene jen kuja approach andan and there na there ka siyas keje ke da politic there lat keje ana me mishalat Jacob dollar ci kon video de ci konanen complain mo me chagu jino jen dong da let then Jacob dollar no ci roim ci mo shalat ko mugor ko no kan GSPL ayu ken nuore kel no banek influence gor ko ram mo mela politician ko jen ci jan ka siyasa jen ga politic so kuja mo ngaje tactic ke ngaje strategy ni tin ko na dere use ko do badan dere nuore dere widian king yedien dere je jekaja and then show kuja no ne jala optional ko mi chaja kam kwer apanal alo bala ruich
choge jeno jen ana batike influence bin dit ka nur community shi kon spinning ga dial chana kaling medana che bin kwara men ya me chalat chalaro nene na rodun ano ke wuri shalga kang makane ajene shwa te kel ka kang makane ko kang makane gorke je ajena agenda medane kwanga je an Jacob dollar ko be kang makane be je kaf ko lar ke jen o jen agadwan twa no ka taye dane chalat ke jen nega tugde lo jen batike influence bagan mane be influence ada kama tar ke gwada dan dodien ko ba kang makane ba je kaf ke benwari baga jako biken kang makane biken kaf. That was the first thing edan shi Jacob dollar chelat no ka shi kon dialanen another approach edan che nyoko use and Jacob dollar charai ke kirme yadi den wonene ba governor office dung apanal ke li baje kap ka Nasser with recommendation ka ganwer kon te kel ga katin kontin kwanwer le nak recommendation die ne nyame shi keneto lar ken wonene ba tia ka longo no micha governorship ki governor office chaje nan ka Nasser gwad mo boti ka gwad mutin wertin ci kurche bala jene bala yit no dor jani ki do tene ba kurke le baje kap ka Nasser ba de ne SSPD ba ga nan gwasa mo bugo tin ka den biken politician en were kono yakko yo kir biken approach kulo lat ka community alo chirim biken ole le tiak biken awo intimidate no ne ba loka kwak ba loka yo kana mai lat kana ka korga medane ci kan shora le cha na cha book ke NCDR chemical gwade dan e wanka ne kon ka Nasser. That was one of the thing medan e kwan ke wude me ko chi kon chen wore ga destroy already ke chen wore she kan ka Nasser ka titkir me yadi den chwagu jeno ba na me ba jere le kanga a Jacob dollar. That was one of the factor dan e gwiken me Jacob dollar she bene chi kon spini ga dial shana kanen sha governor office cha ka nan ka Nasser everything cha ka nan ka Nasser they need everything ka Nasser right now but take things to can would make kind of fulfill Jacob dollar take kind of fulfill sinamana ngai konen cha jogo no jin bunwer community bika deko bi kan makana bi kef that thing it did not work cha nyogo jogo no bader nuore bader ga nyoko mlo jikare wi kan Nasser der log der no that thing can work out tele community net shi wen winami so je tell way out right now chinati ko wodi ci kori ci we ka mebeke ci kon di almu yen chana jenen doro shal ke wudi er gwas mo cha nyoko mu yat ki jamaj trutet wud ka mishal ka me Jacob dollar men ya me cha wudi cha yan mach kan ka succeed ci de merane gorkene and then nyok tu kana goro bi ka de dien bi kan nyok non ka malakal jankel ke ti chal wudung ne ke ne ti chal teada no kan dial we ne ka kana goleg militia ante konte shi kon lingano sha nan gwada chal ka fan ga ki ka kubo to atandi en kan dial chwa dare ka udier ko ba udier ba joke ko jela headquarter dun kuma SPL ayo ka je kan ka jan ta dan chalat kije men am kana succeed and then ka kore ci konte kon ji kon kaling and then you can udier you can kept ka second time and then chwa nyomu jo karar right now shi kan te ka udier shirma dan ngai kone then chaka jo chicken take out dear can and kuma SSPD so ka kuja mo course kid is losing net kola de nika che guji no ne a project sha use would shalka me dollar and it be succeed the only way by use would shalka kongshora le konyen ka katishala command akene look Jacob dollar ke jikene wono no bikanon ka project ba na ba ka tiat ke ba mo ke siasa ko biglo ile which and then je nyana no so men jikana nyoko lele te right now wodi bibe ni military another thing she dollar she kwij bono jen charode ngagrar ko ramlaro she military she derwech en kirme yadit anga kirme yadit ma edich so kwij mo chere ke en zolbo by the way ka kir cause milaro she military she deriten nani ajugo no awan ka jeme be succeed and point and Jacob dollar cause charaje long dio je chia video ne ke chia ne charaje long lo je ne der na ma der jelat ke lode but right now can pen gwas de chire do dan wich kone je so cha can succeed ajen cha Jacob dollar cha nyo mo ke jentama wo Jacob dollar cha kwang shora le the same person e dan e cha kwang gwas e dan me na kan wer ka Nasser ke me buga na no karen yal by the way
again first time ko banat baga bukarenya ka ben kong shorale dia je tele guardian la bungna toge ka nasir ke 2025 to ka paire wedan ne bukur bo do toge je and then to chunguk tin chu menetam anyok chu kon dial nen bo chaken all the counties nitin kontitin werten cha cholo ken ka hostile counties so ken counties niti ki wi ti ken wi kono kwala book karen nyale so the diality toge ga tamwa ke tam kong shorale dane be kwerka so de kono cholo no de kong shorale ngai ke je ko ka bombardment right now cha ngai ko jen temu ga mishalat ka community nware ki mishalat kan de ko kien bad na ka je a jor ko naga neka naga nwari so kuje mo teleriek ka jor aram kel monaka so de je dil kwanya nyok no ngai kon dial tin ko kien tegatin dio je cha de nong the same person mi ci kon kwerka ano ka te ka di jari let kan nware cha de lo nong ne nyok again so chira man la bidu la ja leli bi michalot bi woj bi la mo ge bi magwa and then tomorrow bi mo bi le nyoko no ni nyoko again lo le dije yen ta dan lel kin mi yadi de ko kir nge je kong chora le already shi gatel option I think I talk about this yesterday ano chi kon tikan wori ti shi ala mission dien kelu ano chi kan ngaje no cha kan no nwere already chi nwere kelok so we can power in kelu kalwang dien kelu we can dil tonong gwadmo ko we can wer we can gadak ke bu wer we can go ro bi ko rin gung nyam dien so we can fear we can lat chi kam use kan tamen fear ko we can wer we can nak bna ko dwal ka ke but I'm sure na me chenat ano chega bi jako bi ke ke mat ke ye ke bi ke yenok ko jiran mi lel jeni siang ne ge bugi je chi yana mat ana miti karan guro bi amat by the way la ja approach gwa ko bi lar no ngum lariek ngum guri yene so yom chi ngaje men guri yene men gore bi lar okay gur na me bella let ko jin kwar but not when using a force and obram bi kep ko bomb and then ka jana chi jogono Senegal and me cha jogran Senegal I think they already should distant but god more intelligent kan ay kon kin mi hadi dwale jen ke reality dwale kan wori ono nwori mu ko in kwar we wocho na cha pa dan kin mi yadit and then ke yor nyoko mi yer rode chero yer ke ji Equatoria rani Equatoria dien bi kir be kwany ken inner circle kon te kel ke jen kir mi yadi chika la ne ditot ka politician right now ne de kon te roje teme ke ditch and ken civilian entity atin kule la civilian chaka destroyed already kir dio je mi share message yale mon chala the United States that can won 2 million people chaka displaced already din kwer you are living comfortable like Juba rural area and ko kien ki ka urban ko we interact gatin ki ka villages ne ideal tina da ne ideal ki pot ki we ka refugee camp ke jin kwer ko lele tene ke nyok an malat ke ter kin mi hadi no jene te ga kuin kwar balat e kuin kwar ka ngane bu video kwanyo ka chene tin loko chaka jojo already kala je wi mono wonene e masen o kene de ti shall care of gisti biga di loch re wech be kan kwar nok lo diene be kan kwany ka dwal kir mi yadi keke ba kule leldi jene kwa kile jogo no jin e jin jira modan en logo bi mal bere wi ke South Sudan la wara gane la ka tani ke paper but when cheben ke implementation ana bi look brodo mo ke ko kien ken all the peace agreement ko ne cha tan te cha tan rek ma cha lot ken jeno ba ka tan but kir la ro ya nyo mo jaro ko kir dwala ka one thing dwala ko dere national election dere jelat ke dak ma cha kan kir ma yadi de gwan wona ne kir che ba pa kareng ma char ba don ke de pa ba but kwar ko kien te gatin men gorke I talk about this reng machar che goro de la kwer reng machar lebene duop ke younger generation ko the younger generation they can take over this is all mindset and take a DNA they are the watch they can one day we they can a lot you know na me chikim yadit che no kir dwale ko jen more responsibility we jen kaja ano be ngaje no be resource ni biga nyoka me jen ka already kir chetan wan che ka kwal already ngumu gore nyok chang bene jen pin de wuje mo de jeri alika tel mi de la larik but kir che no ano de so dander gwa the young generation they can leadership they can let take over
but no more share gor Ring Machar. Ring Machar, Shara Kelly, Malena Kulaling and self determination. Odi, a generally opened the way for the young generation. And the first start is to conduct election first. So an election they could conduct a legend way and down they need the could wear it. Aramugur quadra you and yok and over you coin they show a community. They're GNK people. So their power there to take a kana. But Kir Miyadi Chejagor, Kir lede ka way down let would shall come in Museben ledegaje. Come Museben using dictatorship. Ko not cook intimidate. You refuse and no be man down a lot of building, but jinak jenta down a gor Kir Miyadi then all letter. But this thing will never work. Because by the time we community this population did a man, material weaker source down, we just allow we can queer and I'm gonna coin. She came here to told. She can all this leader, she could told. But younger generation, bigger take a step ready and begin a can. Bigger queer method begin a coin. A bialing and a may a tar down, bialing an hotel, a dear and book where be jack. Munani and a metama, a lie election, a very important, kaduptum one. Kojan, lever dup. Come a dish one to Jiran, and over queer no lord je, be a coin. She look. Then Shabok Shibokwan, Bukwan Radian Mogwa. Ano ba which by the lat go rene to take a mindset Mogwa. Mindset Metelka Dagnum Latke Mekir Mayadi. Ko Jank and the Alchaki influence a Kirino, Mission Nuare. She cannot take over and leadership maybe I should, but that is wrong. Nuare shiganate la riven la canalet. Nuare they don't do revenge. Nuare. La cana perwit and may punish you la gorkano bana workwa. Tell a normal arriving la jalete. You know, guada down a tea corkaja, yet they and din yin pine could drop down a gorekaja. But mission nor take a power, shang a mob young no way more but take a mal, but take a lasting peace. So no more look in my yadi de, kira jandong, but take a ring boat walk, but wrong. With more, when Mogua, then a dialerca accommodate. She came yadi to diaquany. What ke kene de kon gujeno bulad bugana wala tim kwanye konshora leya tira radim de la kwany gola kane jaga kwere me to buja kwere dane che weten ku le rani de chobodi politician te tere wike so Sudan te de kwede kan lejek wala we kwanye na me dane che kon kwany me changi na mani kir mi yadi yarane sa Sudan kay yarane nware be je kwany ko jin miladi mi jek le jaga doru be je del kwany ko bi la let bana me wrong jen sia kunen tama take on God Jan to Shin and no talk malat kir no very wrong. Okay? So many there are lot information mugora de come con. Murai con kakwi Dr. Machar. Dr. Machar, no. Take a tung one. Okay? Dr. Machar take a duom der bararkaja. Kuwudi Jen lad the honey way. Ko ngai kondiale cha kir cha la de negatung one. Temetene la yalaro ring ma charge de barar ba na mo e kach. Ko international community bugi economy ne diala roch wone ke United Nation. The only demand and gur kene beso zran ba gwa ka je ring ma char. Muka ring ma char kana konluñ tele mal mishal bu bare wi ke so zran and me a true ki honest statement ka kuma United Nation. She kuma United Nation karwa da ba. Even African ko kien chitka ji South Africa chitka Nigeria ne. Many other community within Africa. Right kano ering machara berar. Kodi malat ke kir awa a political targeting malade. Na me she ngu she o take mal micha yar and it konen kelke dag macha. No. Chijen. Again mo kwa kiri jogo no na kir leb duop lun Dr. Machar yen pangu yen kwar biya gwa kel biya roch no na me ken mi chala already international community but the winga bumo e wikir mi yadi atege jo mi chala pan ka jo mo gwa de luktin potkang cheroch gwa de dane cha chung ni amnat ka jo mi chala cha jo no jinti ka dwere me shaka loy kene de konto gwa lok
Chaga jogo no she first time and over 2018 peace agreement. Baje year. A peace agreement chaje year before that kan incident chi to Nasser kan to. Angula very important lungo kan Nasser michu korche to kan Nasser. Major to ka Western Equatoria. Major to ka Bargazal che to gwen te kokien. Anguma kana kavala very important. Mo dini dung Nasser ka jama. Kan Nasser ne de kona nyinten ken Norway army ku clash o ke di SSPDF. Angu jaga joga na me mitene de deja ga ketene de de benial kane de kon tin la fire monitoring ne de kon tin la kur la kagwi ka ko chaga kwanti chola sidi sam kane de la ngeng manda le rode mite karieng machalat biga ben biga investigation biga conduct biga ngaji no anga mi yon my kenya anga mi to kor na mo la tetin but here mubu kon ko na sare chiri ke toktin na me a purely disagreement between the Nuer Army, Canadian SSPDF. Tele kuma SPLA umneten. Murai kon ka kui violation. Kuma SSPDF cha violation cha jala nike 2025. Chela nike runte ngwande chido jok. Kasha tungna ka gwade dan e kap ke shek point me dan me lep kake. Me she move ko gwate konti kitin wuken kiri ana kuma SPLA yo. Anyok chicken SPLA yo chicken ga joj. Ka cantonment site. So a violation of the ngodone mbudi ne dung Nasser. So na me kwaje treat alangu a violation of 2018 peace agreement. She criminal case. Na me mishalat a potkang. Jajo na me dung sidi sam. Ceasefire monitoring body akan de investigation dia akan de carried out. Gori antogu bukondil we kan process kola na we ka jaba do balat kijen. Chawem le jin delay men tama jain konti ka pet ke indial ano katel majig yena you are trying everything ko diyan ka ladwida but tele evident wrong tele proof munyo den o yen te misha jikane mutune ka tetten so to diala tini ka kasni otherwise she tunu wal mutin ka evident wrong te diala ti kana content children lad pot kan chela de wonene Ramadan ti gariek Canadian Condila Jukuma can chi ceasefire can chi violate 2018 peace agreement. Chikene tugnigo gwase dane weekend power sharing. Me chicken kwar kuma espela yo chicken ka wood without consulting Dr. Machar. Kodega Dr. Machar la ler no ran me baje wo. Dering Machar der ran der kula wood. So angu chicken la chicken violate ma peace agreement wal. And this thing she knew according to Roger Dan Chalat Gwasme. Ngai kono dialti lad Corodian. South Sudan over William, Young Machar must come out. Name again information and go in your yekel, a key chalat, Katada and Wungwan weekend keje, Kajan Guasemani. Bana more information, Banagale Jacob Guasen Bay, any Biatagamal, Banyo Jeka.